Honorable Governor Hakapor Kharwe Beji. Hakani kajingi kendo jungi bad Honorable Governor ila yo pan address ikini ki artli kimat jingdawa jungi. Tata kalong ka 5 months pending salaries jungi. Tata jung last financial year 2021-22 Namatau benai February and March. But current financial year jung benai April, May and June. Kepaar enhancement nani ban penkiu ya ka salary ke paro kinong hikai SSA hapo jela Meghalaya dipatrei hapo jeng ka scheme samakra shiksha abien. Kala don ka jingi keren ka paslem hapeng jungi padi Honorable Governor. Hadin ka jingi keren, hadin ka jingi PNI yakini ki court isla ki documents ki bana kaliang jingi ngidon ban PNI hai na kaliang jong ila paap yengi support kwi kamera padi yong ba up support bana kaliang jungi in sale ya kapadon kam ban ye keren ba CM te hadin katukani por ila court biang yengi padi lietho ba ila yo ban ye keren padi CM madon brom jungi isar Konrad Kesang ma baya menta imdon hapo Shillong idon support tura bat lasai begin sawan pai seni Shillong tiong la yo ban ye keren bat ila pha ye Honorable CM bamar ye poi Shillong idai ban khot ye keren no yengi marmar bahkan don kata dialog apeng jongi bat Honorable Chief Minister hak pai dai bat kini kimat jingdawa jongi artli